Ashafo ni adofo mi mo bibia kwaba e de ba emergency Ghana TV eso ne so yasan so abedi ehemu e wo ha bim na nim se be hemu de na tese nkofo nsem aba be ka mensa e wo fidem ha se na me no ba be pensem mu na futu bi ewom no yafa e de etu yehofo ne de bi nso ayede etu afofro nso efo na busua e ne story aba be ka mensa just aba be ka mensa e wo fidem ha se ni de ma no ntumi nka because emu orem na chese meti kura na me hu ye no awose egu me nya awose nketwa eni nyina ne se ka bia kwa konya kwanhia e wo broni bi suma chese mu nipa nyina ato na nanom wanse do na accident ni si ye na kwanhia ni si na chi no abusua awon bi apie e de afri mu na me pese obeka me ho ne yakwakotie ne ye ba na wadwe nche kakra wo na de to comment section ho no e de amame ka me ho ne nkonkotie embra sisia Papa want to say wo na wo de jamna da kwa no where the MP pen okay who say MP bi mame na oye MP oh away so lawyer jamna that was busy at time. Oh wow MP die wo mu na is it where there me try there oh you teacher ni enti kasa be do say which subject be me try math and science what share unua science teacher wo ko school be pache mu dia ya science ne ho no school dia he no secondary and tertiary daddy say okoke university and say oko me distance so UCC pache sa ada wo there me course London school by from media hey boss yanko why boy komo every day na do buy every day boko they didn't buy and say my wife in an accident on 15th May 2025 last year brand new to coin free that year so about 7 years so ba fa kam you no answer na bedru yoso okay see on her way now oba from that year so to Joabos no there when you safe car driver will bedru by from Joabos to yoso na fofi anto atobenya kwanhia wo kwan mu oh and see Krubi a friend camp na accident no esie according to a report no na omoye nipa 5 na no mo ka ni mu nipa 5 car ben na nipa 5 taxi Maxan ana mo ye 5 ana mo ka ni mu ti according to my wife no sick driver ni started so bani na or he's on top speed no okomrika driver fo bi nom asamo okachen so kra nto onto no bo kan ya wa cars ni bi ana omo wa station car car type ben Mazda Mazda they say van nana Debbie taxi oh okay yo enti omo banana omo through camp omo initiate careful na kia ne omo kan kia ekuhia kia etwifa taxi no so taxi no so nyina say e paso nyina ama omo ka no nyina no omo nyina free mu hey ama the car my wife and my 3 months baby afuna na ya won fufuro Jesus meba mfoni nu a wode baye no accident ni kan ho bi pacho ni nyina abusuya behwe na ya na ye ka driver fo asem a ebinum me yenkai media metoka mu na di mirika obegina bra Facebook insure 104.5 YouTube insure TV to Adum TV na bra behwe bi ebra enkwanhia no siye ena ye de atoso no viewers discretion is advised intini ya black and white because there were a lot of bloody substances ewo mu intini ya ne say no enti opanyi cheche describe my enti me that very day ni there na me na ka was mtu kwan no no but this image here that's ya day accident scene wona ba bia kan enya accident no okay we ya mame obana paper bi da nche no oya mame according to report no mse ne yam nyina pai ma the intestines ni na na papa ba kon so ono so ntimu e pai ni yam mame oda we pacho nti we oya lifeless no da we lifeless kedi yankwai Frankis na papa na ne na wo ho no so no ono so ni timu e pai Ono so survive. Ono so survive.
Wow. And a driver nso de ni timu ina pie ma na adwene you know almost segu hanky mu. And I'm do Ka ni ana. Pacho ka ni. Hey. Fast na a why. Eso nyina. Abusia behwe bie na me de me hu enyenya me o. Na almost segu hanky ni mu. Driver ni na adwene. Misra wo makase viewers discretion is advised. The jomfo no amontie no. Kire se wo hwe a ye woni am bi wo ma obehu a yembe hyew ka ye ka ho asem a atiasefo ne wo mu no ana eso apase hu nipa adwene amemene na egu fom a ye tase egu hang ebi na make ahobrase yo yanko. If there's any other video fufuro bi wo a ye nyi na minim sa sabre nipa adwene like ade bi e wo nipa tini amene ye se friend amene brain enu ni that's right. Hi me hu nyame yeah unya kokodo me de me hu be carry pen oh it is a brain nyina na wo yere we Sa brain nyina de no omo arrest de na ko the nearby hospital which is Nhyirafm government chip compound and I'm the ko enti omo ma onne so kese kakra I'm the Nhyirafm chip compound ti omo yeah no musa refer no to your so government hospital case no cause omo say pe ono ni plan no ne no omo timi detain ni ho enti onno kwa na survive wo car ni mu pacha onya akra no hey na kwa sore ben Church of Christ pacha right udo nyankopon pa pacha right oyere so ko bi pacha right ene Church of Christ nyankopon hu mabo enti yedene kodru ho no na injuries ben na what was sustaining ne he oba no so den ne ye no me yeren de ne right leg no dislocation ti atwi free mu ana wase say no pay to bi wo support wase he fam pacho like we say no wa ha mu no pelvic bone no support o lower amp no ewo ho enti no right na atwe free mu na nubu one and the left one nso ebu two enti 90 na friend 90 de amount for cry like doctors na you know can say bedin say beat me survive beat me 90 based on I want to wo ya na nche na esi ni nyina ntin na beche enti mi bibo o kire say ka ne yesa ne nya na baby ni we o hye na chi obonebu oda na so omuduru careful no so na akwa no kura ade bi na tough nti okoto sei na off na kia no betwi fa so na sa ne ekoto no na bua no ane x-rays ahodo a ye na ededa ye de atutututu so ya to yabo ne ye kire weyi o makacho so brajumade so de ye to yabo ye kan na passenger fo bi no me se nura adue ya aha friend say race ne so ha u free anwaga junction e ba sa race so u say duro kaka na ho che akoye ye fa hu na me sinti passengers a moti car yi mu enti mo nya nipa mo nka bibi nchira akoyi na mo ye di na enti obi aba wa driver ni kro no ye ka sete tobu a wantie no wa memene ne yesesa yi o passenger fo nkrofo papa no nkrofo busua wa krafie okwaba de wonya nkwampo na ne ndompe mabubu asinesini peace eguade no so sa no yankwai nti ba sa na me ment me amana omo je me first time I'm did that hospital was that very day no because na was me ko na me miare am can say to sade a onomra na ye yi nti no me hia ne na mo kwan so na ka mo nko ti me wo na madam ba ka chen say to sade on friend me wife na me hwe ba bia odru to friend na driver ni pick me phones me fa lock and to so no na ni dia say ti me the media ni man say ba bi obedu bi on friend sisters mu station na to be the phone ma yere pacha hey say me no okay ye me no 1+1 na ye 1 1+1 ye 1 anye 2 ho pacha de ti woni hwe wo so kofo be ma ne ade nyi ne ade twaguo internet wo hwe na so ho oda be say yin mu de
I speak against it. You speak against it? Sir, maybe you're begging come about educating me kakra. Mema niti. You speak against what? Sir, you take pictures, name, you post and find to social media. And I say, yes, who post it? You find phones, no. You don't know the day. BBC. To some accident, you see, say, oh, Cabana can dem. But him now, so not just say, and that chrono. Saying with the wow. Oh, I say, oh, yes, I didn't there. At the cream sometimes I saw for your passion. I will educate, say, you need to put a stop to that. More, yeah. And see, what fresh phone, no, so near day. My friend, might be, also a driver, no pick a corner. Then catching so, my wife, a frocker, or by you also. And she said, it's a idea. If you are jack phone or car, into my channel station, or baby Udra, my wife in the cyber phone. Okay. Yeah, I know, see there be more accident, more can now. So, only dead bodies. Hey, now what I was saying? Sada, they were me who see hospital on cheap compound, many facility workers now only free. And see that moment, one by some best me. Tomba omuye kon to mu nyina ejere mu on pounds nti nsuo na ni sis me understand can be two. Oh, because that moment no, I don't know. I'm here lifeless. I don't know what was going in my mind. Okay, nti yamra enim kaka. Obedu hospital ho no. Obehu se oyiri nwuye. Bedru on there na onwi. No timi kasa. No timi kasa. Na obebi no so no your last born no. Nti baby ndi wempra. Baby ndi wempra ba na say na I can't see Musen BA. Bonde, I'm fancy any day. A tone. Okay. My doctors for examine baby no cover and I'm say no, we said any injury. Okay. Trust when then see like the accident and then now bah. Yeah, me buy the time me buy say since a case in CM, we try say I'll get the owner of the car. And say be meet me for a day. I will see what I will do. To me call police for no me no mudi. You will feel upon the police one lady be by say Oba betray my wife na no asem. So Oba and my wife and narrated how the whole incident nina is see at the children. To me friend the next 3 days no ebisan say omo hu one of the car nana. Omo catch him say una no any driver ni no. By me one Crawford station where case ni CM on my information say una no wo say ho enye driver ni no utwin ni dia to me be say police ni say me so say na matio nti en kre o say on the investigation the nya una no but omu nim say nipa no utwin no mo hold no suspect say oye the owner of the car I'm so okay to me wo me na ba ko ye adwuma GPRT you also GPRT you your friend be to me money din. Okay. And I'm my friend of phone so as him say nice. Enti me bo. Won wo call insurance ho ananko station so ko pe car kro no owner no. Me call ho police for no. So no omu in charge of the reporting say BBS say no mo take measurements attrotro statement ebia obi be den aka no kwa na e betam dia ko police station ti me ye no ma ya manya una the 2 weeks time ko no mo twitwa car no na me call police no say car no mo twitwa una finding the owner of the car or say o mo take measurement I say baby aka ni si no abusuafo na ba ma mo aya examination of the car until mo release car na mo say na mu release car na mo abusuafo de ehia driver ni no o say me driver ni de say wo na mo so wo o say driver ni no until ono kire me say driver ni no abusuafo na aba say omo car ene say yi no taxi no until mo release car no de amabusuafo no I'm say okay until on buy no so mo aka hwe o say there bi I'm say okay sa na ete dia and the say omo twitwa dia yen hwe say insurance ni active ana bisa no catch him say car na number plate na wo ho we number ben registered number no yeah a document be so year by I know say it's 18 enti me yeah man bisa no I say instant in say na number plate in there me kwa no motutu Africa no okay ni ho
the me be say police ni say insurance policy no so akwesi say o say ye active e be 30th May 2025 no. That's okay. So what is the way forward? No no catch him say just a me ko hwe driver ni number na say o kan na say oh no be a wa with the me so minim na busu afa better na me manya the number, so I try my possible best and Kamenya driver number me ya Emma woman ba kwa menen wo baby am try there na o say unima me na ni kunu ni driver ni no te comfort na number no so a o ma fa ma yen phone number no o ma fa ma yen na me san free police ni say my am driver ni number, what is the way forward? I say okay obe invite omo wu no abusuafo no ma akosusu as and I say me wife and on one free mu and so no free mu dia at time on frɛ no na mo nkosin ho na mo nsusu accident no da ni nyina na nti de o che na se na police report say da accident ni se nyina ye nsusu accident na na ono so almost per the meche de omususu because so I say take measurements so what is can say ye nsusu ya me de minim ni say ye nsusu ya ye nyi car no em free ho ye esusu with black car na si ho ni bibi aka bo mu a omo ba ya de nti e ma pecho ni traffic ba na say police for ba be susu na we car na de ade na ye susu it me ya say omo fa ma me ama me wo fa no so no me na no so union ho no me ya no so I said they are trying to cover the owner timi ya na obehu GPL2 chairman and obehu we they front me so man freni bi na so okay sometimes me kwa ma share nika ma just regarding me so I don't know anything timi kwa ma bi say na me please na din komo one on one na ma forget na me ko enti me ba me pesa bra wanim kaka enti all this one no ye hu car ni owner driver na wo twie no wawu okay car na ento free station etu free station of no so omunim car no a ewo station no ye nim owner omo say owner ni driver ni no free mu car ni ye driver ni na ade a da bi me mo friends kra me classmates kra mpo testify say car no enye driver no owu ni dia na kan kro mabo e kire for sale nti enye driver ni dia ama me braba akon so twi car ho ono so me contact no say enye no kre man union ho drivers no mu ho ni nyina omu ye 100 almost 99 say car no owner no wo ho no way ene asem nti last this year car na e ato so no we dey here free black and white okay me who sa type of taxi na here kan as any boot e word flat boot bisa okay e black and white ni nti na me hu ni ye nti kan serious o dey na here dey say na here wow okay enti yehu car ni owner aposifo nsu ntimi nkyere se car no anya accident ni according to the woken ye nsusu ye susu nsu enso car no driver na wawu na busuafo aba me ye release ama won wa bra dead bodies na ewo mu no families ni ko ani omon kasa plus de wanwo sana woka sana aposifo yo maduma because pe omo nkomo omo ni midi no sana omo kyere. Was there a day we hear about post station me to na no bisa no say kwanhia no employer dey na see ye omo ba fie no betro na no asem because no ontimi nya hwe for almost 7 months na 90 kra friend 90 kra no ontimi enante enti they say there any problem ni na say this year accident nsin 1 year na bisa call ho bi na am call say no still 1 year ni mi ntehwe mi nim de ekọ nti yete sa de onfa kan number ne mame na mi any insurance name no na mi am Tracy enko insurance office ti mi na omde mame na call insurance ba ko se de uzi kasa no kwa me brema wo ma me ko ya na me kan se omonye no obo details ni shame no yakori new car insurance ni biem on 1st June 2020 car na ahwe ase every date ben 15th May ma car na yehu ni wura but you renew insurance why they renew insurance no
Oshe ayin so dia edina e wo insurance name no so ye anti abusuya bra behwe oba no a Nyankopɔ di ne ho afofie se no nante se no nante oh esa no kure eye nanso no de minim fa eye cars a ye yusuo yi chere wona na oyere no se sign na eti afa de ayese no 90 say by se ade eye say de eye by so 90 akọ long distance na ontimi arenti na wode wo ba ne na ama me ba no yare ano eno a menini di nkomo say ye nyina be ba ye sorry ya o yare on sa accident say no so utra nye ya ho abe ya no fe saa o afa wo mbere wa bomo no enti say when na wo no wu susu saka na ye ne dia brown o wa homa no so chia no hello good afternoon hey brown good afternoon Pacho to say okay Pacho when our car any accident I was at camp on 15th June covering my wife with a driver in a no chin car near friend Mr. Kwaye me so my wife any woman na on also one no to me do aba adom insurance TV you know ni mas Aja Brown now to say oh na what fidie na kire say papa driver near say friend Mr. Day na naji ede adwuma man kwanshi aba na anya bia nka nya wareho kakra enipa mpo afamu awu ama se fidie no insurance wo ho die aposifo ne wo kan say be me ya na yire hu akan ana mobile na watu ofise ele nkoma wo boche nyanse driver ni nu a wawuo no ni wu achikra no car ni insurance ya renew Dabi aja dia mabisa we mom la yi ano de ofra wo no na menni ho me producer no baby adrei no abedru me nsem wa ha nti bi pacho yimimi die ya no se ka no ada na nya asem no maya asem no troka sade opanyini ka no yi ka no ye kan sei nipa na onya accident no ono no ka won krata say menu be wo me de bibi be se wafunu yanko mama ba so say hello mama ba so etiewo ame say esi den na car no ya driver ni na wawuo ne car na ni wo achie no ayesa ko renew car insurance wabra car na pematete car no insurance no omu register car no insurance ansa na car no ba nya accident dey ya car no register insurance na Tuesday then time na me wo kumase enti wo no wo sika yi wo nsem no mu sei if I just say enya asem ni driver ya wawo yi wo si mu sei me pacho car ne de ona no na awu no nti change of ownership na omo anye change of ownership no na ma me din ne me number na oda so di ko twa insurance nti car no auto free won sam brebe documents ne I need it in my hand so be ya metimi ahwe so na me dia kasa o ewe pacho mo nje ma me wai me hwe so na me ko ti no verbatim de wo so na matoma no ne yeko papa mawe abani na wawuo no woto car ni free won sam brebe driver ni no eto car no ewo me honom ewo abra na me makoto me car foforo but otoye no wantia car no
enyi ana ọka kyerɛ me sɛ ɔyɛ adwuma na watiatia ne kakra nti mimi kɔ kuma ase sɛ mekɔ akɔyɛ me kaa ho adwuma mepa sɛ mehu sɛ nyɛ bra wotɔ wo kaa wɔtɔ no afi bɛn mu date bɛn transaction bɛn ne kɔɔ so wɔ ne ntɛm transaction kɔɔ so ɛne me ntɛm deɛ ɛyɛ me ne driver no ɛtɔ kaa ne firi me hɔ nti ɔtɔ kaa ne firi me hɔ nom no ɛna me de papers no ɛmaa no ti me de papers ne maa no na kaa no insurance ɛwu pato utie me si bɛn mepa the exact date a ɔtɔ kaa ne firi wo hɔ change of ownership a wodi twetwa ho yi yɛn nyinaa yɛatɔ cars ne bi atɔn bi pɛn sɛ wotɔ kaa no ne yɛnyɛ change of ownership kora there is something, there's a transaction krataa bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ mobɔ kyerɛ sɛ watɔ kaa no firi hɔ car no abra me kɔtɔ car no me ma nye change of ownership ɛna me nso ma mo krataa bi anto so nti na wa mo krataa bi anto so yɛwura me ba cho say nti ɛna obi bɛtɔ car ɛfiri wo hɔ wa nye change of ownership wa mo krataa bi anto so okay sika sɛ no tua ma wo tua fa bank bɛn receipt wei ɔno sika de wa tua fa bank ɔyɛ ne dɛn sika no ɛna de ma me mepacho odi ma na dance for nipa say nanim se car ye kan wasem Mazda taxi ye kan wasem with the registration number no kwa we ER 223918 to free wonsem mepacho na yire na edi mo dance ye enko na wanzo obusua ne bia ni mo dance se wo car no waton mepacho ai obusua ne bia nim se wo car no waton na busuafo nim se me car no maton ti afi be mu na woton ye me ba jo say afi be mu na woton ye o ti afi be mu na me ton ye yeah what me nka loud and clear me say afi be mu na woton ye afi be mu na me ton car no ai car no me ton ye no say e pako 1 year 3 months timi ya ko renew so man e ko renew o de me ba o se da bi yenye ne sa o to 1 year 3 months ni me ton ye no 1 year 3 months me ba say insurance wu a wontemi nkan kire me wa ha say insurance ni renew ne dada ka apema insurance a expire na yakọ renew yenye no se bia na ewu ni renew dada nsa na accident ni besie me ka insurance ewu esifie ntimi ntu yi se me renew ansa na ma new date ti why na renew ye me pa cho priority insurance and the renew sa insurance no which date me pa cho that day ni dey mean to me nya date no unless say ma priority insurance on chiro mu day na me be register account that time kwa nya me na be register me na me wo kuma se e na driver no e ba ye kan say dwuna se e priority insurance e wo station one e na ko register then time na Tuesday any insurance no car no wonim mu because mo fa paper nto so mame data e wo ha name of policy holder Eric Apia Frimpong oni wan Eric Apia me pacho Eric Apia Frimpong no nipa na car no ne dia is one change of ownership there then no there Eric Apia Frimpong because car bia the one krata and road works and insurance into ye den and otiminya Eric Apia ajobedia no Apia Frimpong de kwa insurance Apia Frimpong no name of document no document ben car no document say car na ye kan wasem no wo say wo to ma the driver ya wo no de say Naje okay and na wo would de say Ebenezer nti Eric Apia Frimpong ne wan Eric Apia Frimpong no nipa na auto car no fi habo register ye. Why are we just roaming about this case? Wa bra twene nanim da ho yene
akyi insurance ni yɛsan kɔ renew. ɛhɔ na me gyina sɛ a wɔse ne awu dada menim sɛ deɛ mo nso mote aseɛ fa because Erica Pia Frempon effective date of commencement insurance no Sunday 1st June 2025 and ewu ye Sunday 31st May 2026 na what so nti we afina unti after na okori ni we no aha enti natural says Sunday 1st June 2025 no accident nso si 15th May meboa enti sa renewal we driver no sama na koye ya na sa renewal na o ka say driver no sama na koye no then time na mo ye adwuman car ne ye adwuman no mo register car no e wa abra o mo check insurance because then time na Tuesday me kai say police ni ba ko check car no nti o check car no e no mo frɛ me say car no mo ate no no mo check car no insurance mu ye twa for ba ne ye insurance no person mo koye no omo ye change of ownership ye nye ne de na me ti o sade a me de na me di twa ye no fe no na for register now the new register na say me free kuma se ono mo ba no aba be change of ownership and na fon fi anto ata we ekoba ye Brown point of correction kabia say insurance in wu ya menyin ni say obeko insurance officer aka me 2 weeks ama me insurance wunti muntwa from me and aka insurance ko honom say aka me 2 weeks and no wait pacho train dia me can ya me statement na me make ana ka wo wato am obi no insurance ni nya wu ya no posifo ache no and no driver no wawo no be frɛ wo say oyene enye say driver na wawo no then time no driver ne tiase na den na posifo ache no driver no ka wato atua wo ka na posifo ache na wo be frɛ wo driver ne frɛ me say in case of say no enim say car no insurance no edi na what no 10 year be ye na me ka say me car no what na what insurance atwa what say di no munye change ownership and change of ownership and so watwa reprovince ye o say na munye change of ownership and suppose be anche no da nti ye den and na fe the post be che na ma na be frɛ say then time na insurance na wu police ni no ejina ye ka ne ewu da be so no boy nti o boy no na insurance na wu and a driver ni me ka say stadia on fact be me duty so na e fa go cha insurance no na insurance ni ewu da be insurance no say see me pese me hu time insurance ni wu ya me enter we no insurance code no me enter insurance code na me call private insurance and me go try. Mr. Brown, you are contradicting your own self. As minim se bia mo di de o kan wachia. One, wo se car no, posifo che car no, na insurance wu. Afa wo se insurance ne kwa no, na enya wu ye no, na mo kokotwa to once na car na be fiase ama driver na wu. Which is which? Asema me tell no, me say police ni che car no, na mo kokotwa insurance no. Then time me angata mini ha. Me wo kumase. And our friend, we say, into we no, ye be the day, and I'm to all family duties, no fan coach insurance, no. It's date na policy ni check na muko try na date be. Me ba jo say. Date na policy ni check no ma driver na be frɛ wo no. Wo say na ewu dada na muko try na date be. Date na nkata na me nchire date, but me kai say na Tuesday. Into that Tuesday no. So me access to my phone so a me who say Tuesday date say and I'm child insurance because ocha insurance and I'm telling me this is message about my phone so na insurance date bempo and na insurance company ben na adwuma Sunday enti Sunday 1st June answer now we say na ewu answer kan e kwahwe ase 15th May no start ya adwuma me say omukocha insurance na enye Sunday ben o say na da ben na Tuesday the date ben wait private insurance I just don't want to but yani o makasa
You get my point? Yeah, ne omu akasa. Me person me push you to the wall. Data I was when me project paper no na wa kwa private insurance for akasa. Yes. Hello. Yes, I've spoken with them. Okay. And yes, area. Baby, I'm one make private insurance one say CA. Na me ma ko confirm we no e wo mo honum because me kai say Tuesday any charge insurance no. Insurance company ben na ye adwuma kromu ha. Wo mo ye adwuma kwasi ada is my question. Enye say me ma ka say omu cha ni Sunday. Enye Sunday na me say omu cha ma me. Me see Tuesday. See the awakata we so a free priority insurance efi here mira. An original copy in my hands. Mo fa to suma me. O se the awakata no ene say omu cha ni Sunday. Me patro I Mr. Mun project paper na mama na obi a me rebi. For TV2 na bra be. Insurance for mo amu cha insurance. I didn't know mu cha ni Sunday. Some also near fair wo omode for Sunday. One na your friend who say Tuesday and as I say paper so and now onu ko cha insurance no. From the first starting from the first starting no and come out with me die me ra me enya me de no kureka eye ba ko pe e bi aka no eye media brother ne de akohwe ase eye simple but they okay because more gas insurance na gas akra no we a third party ebua ananya third party na ate ye nyina yecha come type near third party of which as a third party no as I say yet sadia no wasi unti a passenger for mofo car ufuka be yanka kwatwo kon insurance kro na hu no type kro asala driver ni jimi a ma na jimi visa sa third party ye bisa mu no na chese passenger for mpo enka ho so nei ubati aban pe na pragafo no kra de yenka ohene se wo bi eba ani obi yire ana wonum ho aka no enti die na wo si wonum oh say die metimi aka ne say abusiafo na mo eje ye kan say ye kan say kan no eyo mo dia ana mbia o betimi ni omo akasa because minim say private insurance na eni omo ye adwuma say private insurance mi confirm say mincha insurance wo mo hodia and dey na enye true because omunim say car no echa insurance why no obi so asem why bro person bi say date na ye disi na age no wan ko bosumon so ankofa ye na se nyina aka ama wo na kesi krom o se me ko ye na se ko fa aye ne ho ka jana me bosumon so na wo ka no bosumon so na age omusie no no won me won krofo wo ha omunim omam information that day no ama wo na age wo nam your friend say kesi krom say omom da hospital na wo na ototua hospital bill no I have records me records meet me afre na wo nim krofo minimum mo kesi krom that's why so man tran ho but minim krofo mo information about car no any details wo nam kesi krom say wo ba hospital you also government hospital to hospital to we there adena wo dey chesa yera wo say me ba ye kan say hospital abetuti a wo say what your sisters and obra mo say wo ba you also government hospital ababetuti a hospital bills ni nyina ama wo kura woni me and my wife mu nyina tena say ama me ma charge obosum bia say every day busum bia bebre me 500 cedis yampa na say yampa wanka me na wo me no ka say minimum mam cho wo Mr. Kwayo Alombo bridge wona minimum personal but meet me at say now they only me personal o ka say me say what am kasi pro me say professor wo every me woni me abetna efie aka se no ofie ama hospital bill no what you tua yampa na say yampa enya me pa cho so bi aka se ma ko kan o ba bia say ehimpa na me ko hia sinia ehimpa na me ko hia na say minim wo na wo se wo na krom e kan say what you tua me nam krom
no kesi kuma na make say me pa so no mu di sankomo ya me tia me na bucha na je bucha for say omo ye no omo ye me na me ye ana ye sir jajo kan dey nasdaq nsi ya o drive de no di country car no o fro say o kanya accident ama o kan say wo kuma say me say dey me fie wura me ne te idade so no so ba ama no ejira ho ejia dan say wo o driver ni ne fro de no twika ndada no ono fro e wo fro say o car na o di ama na eje na accident yampa na yampa emra that time no e car ni accident me na me wo kumase yampa say me wo kumase driver ba ko frame me and ono ka tell me say me car no ama ton no enya driver ko no hu say wo car no waton adia femni me am firo be pias den kai me bi say say nipa do say the nim say waton kai wo so yere ni wabusuafo nko a tie ni na driver for wa station ho afro say wo car na pem oyene wa free so mo hwe ne mra onu nam eho no because we dey me eho me say dem mo ba amofo ma information ba kupa bi ana kasa debi Eja Brown. Yes madam. Hello. Yes madam. Okay, wo se wato am obi hwe yemfa nokra nya adwuma me ewiase me wo ho me pe nokra because abian asi nipa kra afri mu nipa wu na de oti ase ne ho asem ka na den wo ka no wo se wato am ba mai eye den hwan nanim a wo se wo yere ne wabusuafo nko a eye den na driver ni fufro be fra wo se wo ka na nya ase den no aka chen se me okumasi onti me ba what do you benefit from it ka wato awie car or ye nyina ye nam kwan so eye adwuma ana o mo frɛ me sɛ me car na ma ton si ye kura amanfo nim sɛ cha car me na me yusu nti amanfo frɛ ene be no mo se wo nya accident ena se me da bi me wo kuma se nti eba sa no obi frɛ me na obu sa me so manya accident na me se da bi me nya accident na car na ma ton ena nya accident na obi kura frɛ me madam say betimi I send me WhatsApp kura betimi send WhatsApp or send me say car no picture ni for nya accident because me ba o mane mi sansan ba mi ensa we say now there say still was car na nya wo dia ye be investigations we get deeper into it na me so pen chi a kire say car no ye wa wo car me ba bra accident ni see ya na ofi Kumase ba ye no wo ko police station ho me ba che there bi station o kwada me ba che there bi okay hello car na nya accident na e wo he o say car no enya accident no se e wo he car na enya accident no wo abusiafo ne ho wan abusiafo ne ho wo fan na je abusiafo ho anti wa wo de wani ahu car no me ba che there bi jo na je abusiafo wakọ wo mu nchen na je abusiafo me nko wo mu nchen na je ya se woko bi nko wo mu nchen na je abusiafo woko wo mu nchen me ba cho yesie na je wie ya ne ye nko wo mu nchen eti se balance no aka no ne abusua na ka ho asem ma esi se o se me aya mento kasa ni yo ntime pacho me butawa aya no aka mama tini ye o mate why me say balance no aka no woni abusua no aka otu aka no to no say ka no me ton 20,000 na otu asen ma wo me otu aye ka is 10,000 mami 10,000 balance no me sanka why na nim wo aye driver na abusua nim say ka yi wo de ka balance 10,000 me bacha na je yire nkwa o se na yire nkwa bacha na yire ya we abusuafo ni nim ho me bacha o se abusua ni nim me boa
abusiani nim se oto kan but no mu nim se no de meka yo baby aya be ma ya bubo bodini information odi ama ye nyina no ye be hwehwe sansem ni nyina mu but say musio mo pa say nyankopon ni kan ye wo dia na wa ma ya stress bebre ni e find it out bra Ghana better me no me no kan why me ba chemate all right me that's it yo ayina chira wadwene na me hwade nai ma nyame shira nana bibisa say sa 100,000 na aka no 10,000 na aka no obeje no oba no ho ana abusuafo no mu ko twitwa aka no ne on se o kasa ya na wadwene hu yepa nai ma de tie nie me kire wadi na me se me national television so na aka me sre IGP police fo no bi no e wo sashi side ene ye nkuru anase no o ma na ni nko ho ebi ye adwuma fo ankasa egu posi ene mo ase adwuma we nya we na ese nka wo yo CID wo ho meboa that friend nanga me pena no asem ba em se network ni ti ya nya no naima ye kuro keto matena bi davda matena sahwe akọ school udi obi akakra won nsam echi o no police station asem no kure police fo be bagu ebinu mo mahu bebre okay naima omo sa na ase watoka mienu miensen nan a oni police fo no e fa burubom oni fa didi bom ebinu mo no mo nsa show mo police fo bi no yeah naima on na ba kira no kwan say yese abrante any statement with CID no naima CID ni bi kan say mi kira me nti ama mi stro CID fo police adwuma kroni na mso CID yeah o se mi betime me wako jail CID ni o se mi betime bi obi atuma wo mpie bi nyame na me choro na no ase nse de o choro na e so o se o ba na ba ya gaga so oni mi choro o choro wi a o kwa no what you do ni mo choro ne de ya obu ko to bo kwadu a ba bo ni yesom naima misra IGP say police for ni bebre ni gu sahwi especially sahwi side matena hwa minimpa o ma na ni ko ye okay ebi etimi ne ayi timamfo no ya wan amugu posi adwuma na nim ase I am telling you no mo bokro no udi agura hwe obi chi obi shemu ochi ni shemu no aba be gina se mam kakra na me nkobo na kakra meba mame enko eye Mr. Joseph Enchinchen na oye insurance officer na Mr. ahadie ehia me ye besua de na ye ne ye nyanto ka no bie no ya hwere hu ye Mr. Jo Apanyini Joseph me pa cho me mama haba insurance 104.5 ya ena aja na hu to say wadaroma raja do me ko ye pa Jo yada sepa ne adaje awanya ama ye awie yi na enkomo bi na abepie ye nim na ama yetwa ye ni se ye beba ne abaje nkyerɛkyerɛ kakra efise ye nyanto ka yi bie ya eja ye ne na passenger fo ka mu ina se se ye sua de apanyere bi na asam na abeda ye na mebese mebisa se car insurance ankasa no ye wona hodo sen na ehun senkaye no eti sen yo mama na but you said you can family me ya juma zereni insurance ko kwam manka udane ho kakra woni no twetwasi kakra but you kakra me patro ai ubisa say insurance bamba oyema wajapadi bi anai then ya beya BBC insurance company that wow mawaso ya namsa na ewo Ghana constitution at like if ese yo insurance ho do miensa yo motor party and your third part fire or theft and your comprehensive na ya pacho unti mu bie mu mame wo say your first one here den motor third party and third party theft or fire okay pacho ye tie opa and a comprehensive
nti edi ka third party motor third the car motor car nti third party so ye obi a ɔte car bi anaasɛ wo in case ya bi ya ye be so ma san se bobo mo ba bo sa no para nti emprimpi ya na ye wo sika bi a masa motor third party only 8,000 ye de ko ko na asa e bit mi so abro sa e gina ni da computer ko na woni wo nti sɛ me medical actually for first man Nhyirafm no ekova for obi a ogina nche omo te card and ekova wo na ye wo third party fire and and so in case you be ya ka anati just card mo ye wo the mass unko no and ye wo comprehensive bruni ka be a comprehensive cover totally nese car no ipakro no asimsi na aba danko mo wo car ni nyina ye wo sika bia mo edem no pepe no mo gina car no boko e no mo di ma price we supposed to ya e wo insurance Wadaro mamincha wano bemse ahoma no ewoma na kasa no abakaka ewoma na ateko but mete kaka nature se ni nyina mu no comprehensive no eno na ba ne se nkwanhia bi si a empatasika bi wo mu nya sa me pacho ni empatasika mu na ebi dia so chebi kasa comprehensive na wasa na me chire mu che to cover totally nese car no enipa no ene se nkwanhia ni hia eno no se bia nkwanhia ni bitimi akwa yese obi aba wi aka no eja to car ni anase lightning anase bibi anase car ni baby kwa to chema mpo a anase ni de ko bo obi a comprehensive no covers for all those things. Okay, me da se pa na baby a me hia moa pa aye asemi e da manimu aye ka bia aye registration number ne ER229818 ana ahwe afrase na insurance a ekuta yi na chese wonum register type ne ye third party emu nipa nyina wi meka nipa ba kope baako no a eka no ye pese ehu se oye beneficiary obenya biribi eye taxi ena ebo ho ena ekofa asa oyo no ne de bae enti third party yi hu nsem kae ene de machire wi mpacho maye nim de wo ho okay se nkwanhia bi se sise a edika pacho monhwa homa ne mame na me se papa homa no atiatom ahia me pa yesua de o yesua de me de menya nanka Ghana aposif teacher ye MTTD ya ye gina kwa so enka yen starting checking reckless driving kuye papa yanka kwa so nkwa o mpotamu mantwa so nanka mo ma speedometer no yo baby wo honim o twika sese ya we driver ni so onim se eduru krom nkwa na ye slow down cross speed say onim na ye ne onim U-turn sign onim stop sign onim baby ya tro se ma ye ntwa na ni so kra nyanka ho inti nkame de nkase ya be gina woni abisasa wo license wen na wahwe license ne nkwa no ka wo montam te se de abroche ye ya ne camera na faw ye ni camera se inti ka bosi woni te wo ye nwe ni afaw omutimi kogina junction bi so okay no mo check omaka na camera no wom no ekogina ba bia ono ntu driver bia okay so omutwam na ne ye twaw oh wow na obedu na police for no wo wanim ha ya chimi over speed omo ye omo ye bata eno so na nka nye emiamia ni nyina enye over speed ni kwa reckless driving careless what me hwe driver ni bia ni matum sakwa wo kokusitia wo mai ana obetena ka ni Mama, ni ema wade kwa ne se
Okay, her license no. Me dey minim no ho hwe. Dey minim so mo her license. License no mo hwe. Na ma car no work on a tie kregu ase no. Are. Oh, car no tie. Car na ko say one light say any light. Say car no light abo. No the book na ma na dey ni se mo ya no asa. Me tie say na ma me nipa. Me ko fru car akogya ni kakra bia. Me petrol car na ekono. Me hwe ne ties because me driver ni. O driver ni kwa me hwe. Me hwe. Ah me hwe personally. Yeah, me sao. There's no car no. Tire hu bi ni ade. Me car no ties. Young boys. Ma hwe car no insurance. Me driver ni ti me hwe pa. Hey, any say dey aye hu. Car mi ni nyina je pe me fo car fun. Yeah, nti say no. Ase ye de ni nyina akosi vox. Enye vox asemo. TDs bi wo krowe mu, taxis bi wo krowe mu a. Omo di nse hu pa. Prijo bebe ni pana. Yeah. Traffic bebe ya ni pana nam no. O de bebo wan twon so a. De ya ne se passenger ni o te kan kwa be ka cho sa de o ba de wan te an. Ah. Hey, na de wi ase gwa na ze ye kwa musa no. Na se wo kofu card e se wo insurance kro. Tro kwa dia kwa no tim na o ba no. O hwe ni tiri na hwe nanim a enfro. Ono woni ba bi da. Oni babi da o. Bete new plan mu fi akra. Me do asi akwa na msi ye. Se driver ma msi. Oh msi. Me so sa o me de mesi o. Sa de mesi. Me ne oka na maka mesi bo driver. Mesi. Because say enkwe enya mienu o. Ene e de ba kwa di agro. Wo de e che na me nso nkwada bi ye chi. Report to police ni. Report to driver ni ma police ni. Enko siri wo ba mo me na me kacho. About my enko si she. Akwani dimrika sa eyi ho ba bia na nso mu gine ya na nse officer. Driver driving and what driving ye what try na anywhere say no. Na ache me faris ada no ma. But I was expecting say you need to catch it. Then now we here evidence free passenger phone say driver no you know why here. I check car speed the driver ejina wa ya ma ogu balloon be just to check say one on sana said there's something ah the balloon na pai balloon na pai ya check balloon na pai omo ba ku du na pai aban but as I say you find very serious because sir insurance here you can one okay Aja Joseph madam hello madam pacho mo the third party no I want na me gina say pacho chire ye mu kakra okay so me kan third party no eno no ye say enkwanhia bi si a enipa na wote car ni no ene ebia se car na kwakwa bu bi a omo na ye insure omo ena sa insurance money na na claims na obunya no 8,000 cedis Enti me pache wo say be at say private car to say taxi no driver the out front e kire miensa enipa do say na insurance ne cover omo e cover for omo nyina na sika omo nyina benya no ana say ye de be hwe omo ayaresa ana say bibi na no 8,000 cedis. So among 8,000 I say omo nyina benefit from 8,000 no. Yes please. Because on no obitria no I feel umutia 557 say taxes so a uchia 744 enti say nkwanhia bi kusia say sika no ye de man o mu nyina say bia say no mo fan show mo yare na say nipa ko na ka na e bo no na bia manika ko say be ya na obeto no. Okay. Aja ya beda sepa na kakra na me nso akire madwe kakra wa ne se ansa na car no eba abehwe ase no ne yesi insurance no enwuye ba car no hwe ase wieye no yetumi renew insurance no on the 1st of June car no accident 15th it insurance enwuye a wutimi ba betwa to wa na she said the NIC say company now register with no eka 1 month crime na ewu a to say there serene insurance we bit me about 1 month before no about register e dia man say be ya imukura but until that date na be we need there you are so entitled for the claims no so sa no posi nche o mebo a say ya posi bi anche o
say mu ye dia police bi anchew Joe. Eja meda sepa ne wadaje. Wuji no biem any insurance company no. But your friend me entry be adwuma wo Serene Insurance e wo kwa mu. Insurance. Okay. All right. Enti me pacha wo say no. My last question before you go. Say nipa miensa na omu free mu no. Ene de wote ase yi no. Say na ye divide sika na ese obi enya. Okay. Mama sha say enkwanhia bi sisi na o ade ba kwa ya Ghana for ye mfonso wo ho ne say omutimi ka say o mayen ko free police ma obia nko na nko ye ne car e basa na awdansi ni bia ni ho no ma obedi anse say car ni konya nkwanhia nti imprempi no say nkwanhia basa na e wo say o free police ni na police ni bedi adanse na ma police report said ye be ya obetimi dis report na kwa company kro na oye insurance or more now my boy ma the first can ya amount but mistake mostly I tire no it is said I see na I was say move police we there police for abem na che say car wura no ye hunu de car na ye ne dia na ye timi abisa na say insurance no wakọ claim mpo ana won ko claim ye enti can the any an imprint no ye je ne Ghana car enti say ukọ insurance company na ubum se ni din e wo ho no ya ibe hu de car na ne dia na te de wo twi car no se wo ni license so a e ma insurance ni invalid hinti print ni de wo twi car na wo se o make sure say wo license a wo ti mi di twi car nti se sia ne de esi ni de mo be ko company ko na mo ye no ho no o make me retrieve again na wo so a oni pa ko ni be insure ye no okay. All right. Percentage ye chemo a wo se ba ku ni fa ba ku ya benya sen. Enye ni pa ba ku ka ni nyina insure ye no. Ya se 557 na butu ya. Sika obenya no ye 8,000 cedis. Nti okay nti na say atu ye ya say kewra no be cha ma omo ka ni mu. Eno ano. Eja meda sepa ni wadaje Nyankopon hwa pa. 8,000 divided by 4. 8,000 divided by 4, 2,000. Nti say uti care mu na driver wo sha sie say wo jimi a 2,000 de wo bi da fie. Ne wa sifom. Sifam ana say ma posifo nche no. Yes, citizen vigilante because insurance imponi ya becha mani pa na ni a. Ugu ani say. O de bo mi anka obehu. Gina ye ka ba gina ye. Yo. Because ebo wa usika 2,000. Yo, ana Ghana so third party. Ka se dodo na third party na da ho. Ai, eno an yetumi twa. Me di third party. Team me de bo 2,000. Abusia ya kwa koshe video no abana sasemwe na ya de bia ya no guso ye ken a drivers for de bia mo nam ka kwan so mo dimirika careless driving kwa na mo nam kwan no so na mo drive se mo dimirika ne ye ka eya no obi gina nchen a o eya ye ne se na wo na wo ba be kire driver no e kwan ya won fa son drive de bia mirika na careless driving kwa na mo nam kwan so na mo drive obi tumi koyifa obi ho na ebebi a wo yafa ne ho no anim pefe se e hono mekwan bia na hono ebetumi de accident e de aba na so wo ka wo fi wo ka no wabu na ni aguso no ebi mu kura tumi twa passengers na da pa esanse wakoka se won drive ye nti opene nkwa wakoka na semunti na otwa na da pa ebi mu kura tumi yi omu si kwa so se omo hye no mu ntumi nkwa omu nsi fom ena nnehye she wete enyo no nkwa ne fe to anana no mo enyo no nkwa na hye ne nkwa nkofo ade hye no na sisi a omo so to anana no won ensi adoi kofo ade hye na omo so ahwere omo nkwan etede bia ye kama asema obi tinchen ya no won ti ase mo driving it so omo branch kra na so mo be check left a check right a check niam bia asa no maye yi ne kra no gise okopo bi mo che wan asa no maye si ahye kofo ma na wenwu no to me survive in push in life shana si ahye na bra ba kwakoye wodi ne dem wase na brabo si anka ne no nyama bia na otumi ye si won tumi nye wase ne life
ka bofra keto a woni mo hye wagye ne nkwa wate ne nkwa so aden sa brewe me na metu passengers ne fo sa wo ko tena car mu na se driver ne drive carelessly masa si fom wo kana se won fia si fem because se owo bi aba owo enim se wo ye passenger anasa wo ye driver so wo eto ato nti se wo ko fa car na se driver no drive carelessly masa si fem ewo ne de ewo se obi abewu na so obo won kwa ho ban a eho hia the real drivers ni be driving se wan ma wo so wani na honom na wo te ne side na se wan nya ya owo bi e ba wodo na beje mumie fo wentu etirim because nyama eboboko no nyama esisi e wo ye man mu no si ya hwe ya drivers no mbeku ye nyina to atwe isi aye maami hwe ne situation wo opani kasa no ne kasa mu kura popo utumu se ni ade aka nani akasa wempa wanwu mponi o yemfa we yemfa nya futu sem yemfa ntu ye hofo a drivers ne titiriw mo drive na se nye na passengers ne ka yesre mo ada ya muntie ma ye na enkwa ede ewum so obi abewu bat e ma ne mfa wo so na obi ehwere ne nkwa abusua ha ana mde obesi ye like video na fe ye share ni en subscribe fama foforo na fe so ye fa ya dwenche kra ye wo no ye fa to comment section ho no na nkomo no emuntumi enye de medin ede na akosua ade pa hanso emergency Ghana TV be san so share da senne se mo antime ke bi manage se makram